Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Odoy ya. Mari kita makan ya guys. Kita langsungkan aja ya. Makan nih, tuang. Bahasa Sunda makan teh tuang tuh. Ada terong. Tuh terongnya guys. Turunin aja ya guys. Langsung. Tuh. Mantap guys, lalamnya guys, banyak guys. Tuangnya begini aja guys. Aduh guys, lapar guys. Aduh, nih airnya dulu guys. Nih di sini ada nih. Sebelum makan kita baca doa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk guys, langsungkan aja kita makan ya guys. Tuang guys. Nah, beginilah tuangku makan dan tuang. Aduh, nikmat ya lo. Sakit gini ya, kurang teh. Syukuri, dinikmati. Benih ngena dia nanti dah tuang dia deh. Guys, hararese. Hararese pisan ya. Aduh. Dicobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Minum dulu guys ah. Mantap guys. Mantap guys, pakai keong guys. Mantap guys. Ini guys, makanannya guys. Wah murah guys. Tomat apaan guys. Enak kayaknya diginiin malah nggak makannya guys. Guys. Aduh guys. Kegengenah guys. Yung sayurannya guys, tuang teh saya aja. Nah guys, murah guys. Panas total guys.
Hmm. Sedih guys, tuang teh ngan sakit sampai di orang teh kudu disyukurin ya, dinikmati. Harus kudu sadar, orang teh kudu sabar, tawakal. Kehidupan mah perih guys, sampai orang teh kudu mati. Nah, bukan. Tuh. Aduh, kasalak guys. Mantep ngeunah. Setak. Malu tangkai. Oh, enak juga. Oh, bro, guys, kerupuknya kayak aku. Kerupuk guys. Aduh. Kerupuk guys. Ada cekik guys. Nikmat pisan guys. Carana dikieukeun guys. Oh, walwakeun wah.
sambal kan. Ladaan guys gini kesama sadik ya. Bunga. Yung lalap tuh di sawah guys, benar tuh ngaran teh naon teh tespong di kotes untuk ompong ya. Oh cara makan kieu tuangan nanti imam nanti kieu tuangkan kana sambal guys mana mahal kodopo ngolah pisan. Aduh, mana euy. Mana guys? Tuh. Aku tambah. Karena bagiannya mendilah batu tuh tuang teh yang daging yang renang cuma saukur jeung sambel yang lalap di sawah menang orehan. Ada tahu teh mana nih bang? Ngon bukan. Bang. Tuh, kamu mulai guys, kasalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Menikmat tuang teh. Coba kucing teh kenyang. Tuh, pastuan. Kuring pada pamitnya aya nama kuring pada pawasula, pada hukumah, pada nyuci tangan, pada beberes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.